Yes, katwanya tubifuriza igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri twuma amasaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri twuma amasaha ya mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingengabe yawe ihagaze. Kumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, ariko muri ano masaha y'igicamunsi rwose muraza kunyemera bijyanye n'imyuka nzanye nzengira gutya rwose mfunga amasirire, ubwo abatari binjira bamenye ngo nyamereka amakuru rwose araza kuba abacika, kandi icyo usabwa nta kindi ni ukuza gukurikira iyi nkuru ukayirangiza, kugira ngo umenye byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bivugirwa ku butaka by'umwihariko bw'i Burundi. Ni amakuru menshi rero arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ubu tuvugana bamenye ko abakoloneli bagera kuri batatu aribo bakoloneli bagiye kwifashishwa mu kuyobora urugamba hano muri za Uvira. Ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi noneho kirimo kiragenda cyohereza abasirikare mu buryo navuga ko budasanzwe. Abasirikare rero ngo bakaba ari abasirikare benshi bagiye kuyoborwa n'abakoloneli bagera kuri batatu, ariko amakuru amaze kwakira n'ubundi ni bato zigera kuri 3 zimaze guturuka ahitwa Mbandaka. Mbere yo kujya aho twinjiye muri ano makuru, ariko nyamuneka ndetse n'ibindi byinshi rwose n'imiripuko yabaye mu gihugu cy'u Burundi, ibintu rwose aho byamaze kuba ibindi nyemera rwose tubanze twisuriza abantu badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, tunabahe ikaze badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kongo, badukurikira bari mu gihugu cya Tanzania, badukurikira bari Malawi ndetse na South Africa. Turaza gukurikirana byinshi bigiye bitandukanye, ariko kandi United Kingdom bariyo, Amerika, Ububiligi ndetse no Bufaransa bari hano za Aziya, bari hirya no hino ku mugabane w'isi cyangwa se ku migabane igiye itandukanye hirya no hino ku isi. Tubaye ikaze rero hano kuri TV Duniani Kote. Ni amakuru tugarutsemo arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ndetse aya makuru yamaze no gutuma igihugu cy'u Burundi cyitsa imitima. Aya makuru yamaze gutuma eta majoro y'igihugu cy'u Burundi yongera guterana nyuma y'uko ku munsi w'ejo twababwiraga yuko yari yateranye n'iya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru yamaze gutuma uwitwa General Neva we ubwe apanga uburyo ki ashobora kuva mu igihugu akaba yakiyobora atakikibarizwamo. Amakuru rero tugiye kuba twinjiramo nk'ubu muraza kunyemera dusimbukira ku mutware Ditabara. Bivugwa ko wamaze rwose kugaragara muri uno mujyi wa Bujumbura, ukaba ari umujyi mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndetse isa n'isaba navuga yuko iyi Ditabara ishobora kuza gukoreramo ibitendo. Turaza kugaruka by'umwihariko mu bice by'ahitwa za Cibitoke, turebere hamwe rwose amakuru akomeje kugenda rwose havugwa, turebere hamwe iby'izi ngabo z'abasirikare zitagira ingano zamaze rwose kuba agateranzamba ka nyina wa nzamba, zirimo ziragenda zoherezwa mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu bice bya za Uvira. Turaza kwinjira muri CNDD-FDD tubabwire iby'uwitwa Ndakugarika cyangwa se Gervas Ndakobuca wamaze kubwira CNDD-FDD yuko nta mutaro bagomba kurenga mu gihe baba batagendeye ku murongo abaturage bashaka, mu gihe baba badakoranye n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibyo bari gukora byose, byaba ibibanza barimo barafata mu matora ateganyijwe mu mwaka w'2027 mu gihugu cy'u Burundi, amakuru dufite nuko bibusenwe. Turaza kubyinjiramo, turaza kugaruka hano Gitega tubabwira uko situation ihagaze. Inzego z'ubuyobozi nta gucana ibyera, buri umwe aracungira undi ku jisho, kuko isaha ku isaha buri umwe yahemukira undi bijyananye n'amakuru akomeje kugenda aturuka n'umwiryane uri mu nzego za politike ndetse no mu nzego za gisirikare zicunga umutekano. Turaza gusimbukira by'umwihariko ahitwa Kirundo, turebere hamwe iby'abapolisi rwose bagera kuri batatu barayi basubiranyemo, ndetse babiri muri bo bakaza kwasiga ubuzima barashwera mugenzi wabo. Aba bakaba barimo barapfa ikintu gikomeye navuga kiramara abayobozi mu gihugu cy'u Burundi. Icyo nta kindi kikaba ari igitsina gore barimo barapfa icyitwa abakobwa. Turaza kubikomozo, turaza kurebera hamwe amakuru agiye atandukanye hagati ya General Neva ndetse n'uwitwa General Prime Niyongabo ishyamba Runamba, nyuma yuko uwitwa Gervas Ndakobuca yavuze yuko agomba kumena amabanga akomeye. Ngira ngo iyi nkuru turanayita tunayiheraho kuko ntabwo ndi bujya kure uyu munsi. Nababwiye nti ndaza gukubita mbangura iyi nkuru, turaza guhita yenda tunayiheraho tuyinjiremo. Ngira ngo ibi bintu twarabibabwiye, turababwira tuti uwitwa General Prime Niyongabo cyangwa se Prime Niyongabo, uyu ni umugaba mukuru w'ingabo w'igihugu cy'u Burundi,
ndababwira ni umugaba mukuru w'ingabo w'igihugu cy'u Burundi ari mu mazi abira, kuko nyuma y'uko birukana uwitwa Gervas Ndirakobuca bakunze gutazira Ndakugarika, uyu mugabo yari umwe mu bantu uwitwa Ndakugarika yitambitse bagiye kubamanura mu mapeti, bagiye kwirukana mu nzego za gisirikare. Ibyo bikaba byari bigiye gukorwa n'uwitwa General Neva. Bikavugwa yuko rero nyuma y'uko ibi bibaye, uwitwa General Neva yishizemo Gervas Ndirakobuca, akaba ari nayo mpamvu by'umwihariko akora buri kimwe cyose gishoboka, akaba yarabigenjeje kuriya rwose, tukabona uwitwa Noza Ndakugarika bamwirukana. Ubwo yamwishyizemo, amwishyiramo yuko yitambitse, nyamara akaba yitambitse bari bagiye rwose gukora ibitendo ngo bakureho General Prime Niyongabo. Ubwo rero Prime Niyongabo nawe ubu tuvugana, nyuma y'uko yamenye amabanga y'uko uwitwa Ndakugarika akomeje kugenda ayashyira hasi, ishyamba sigero hagati y'uwitwa nawe n'uwitwa General Neva, isa ku isa ni bamwe mu bantu navuga yuko bashobora kuza kwigaragaza mu gihugu cy'u Burundi bakora icyitwa amahajab, bakora icyitwa ibintu bitari byiza cyane mu buryo mwese cyangwa ubundi. Impamvu y'ibi byose ngira ngo akaba ari impamvu ikomeye cyane, navuga rwose ikaze, ikomeje kugenda inagaragara. Ndetse uyu witwa General Neva akaba ashaka gukora buri kimwe cyose gishoboka, reka tunabivuge nabyo kuvuga ngo bikaze ariko ntitubivuga, akaba ashaka gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo aze kumekinga sure neza yuko ari control y'igihugu cy'u Burundi 100%, byaba mu nzego z'abanyapolitike bakomeye ndetse no mu baturage indani rwagati, amaking sure neza yuko ibintu iraza kuba bimeze neza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Birumvikana yuko rero ibyo byose ari bimwe mu bintu byamaze gutuma ibintu bihindura isura mu buryo navuga yuko budasanzwe muri rusange. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara hano nuko ubu tuvugana amakuru arimo angeraho yemeza yuko abanyapolitike bagiye batandukanye nubwo barimo barakora ibi, ndetse uwitwa General Neva nawe akaba arimo akora ibyo turimo turagenda twumva n'amaso yacu, nuko n'ubundi iherezo ryabyo n'ubundi ari iherezo rigomba kuba bibi cyane. Kuko impamvu babwira ni iherezo rigomba kuba bibi cyane, ibi bintu birimo biraba ntabwo ari aba bagabo bonyine babizi, ni ibintu bizwi n'abanyapolitike bagiye batandukanye kandi banakomeye hano mu gihugu cy'u Burundi tunazi. Ibi bintu birimo biraba bizwi n'abitwa Reverien Ndikuriyo, aba kandi ntibavuga rumwe n'ubutegetsi n'igihugu cy'u Burundi. Ibyo kohereza abasirikare muri RDC nabyo ntabwo barimo barabyumvikanaho. Ibi bintu biri kuba bizwi n'abanyapolitike bagiye bakomakomeye benshi, ariko ntabwo bari bugume kureberera inyungu zabo bikomerezwa cyangwa se z'ibi bifi binini birimo abagabo ba General Neva bashwana mu mitungo y'igihugu, ndetse bimwe na bimwe ugasanga birimo biragenda byororekwa muri rusange. Ubwo rero isaha ku isaha dushobora kuza kumva abagabo basubiranyemo, ndetse tukaba twanakumva impinduka zatungurana mu buyobozi. Ariko mu gihe impinduka zabaho ku mugaba mukuru w'ingabo, kudeta muyitegure. Mu gihe impinduka zishobora kubaho zikabaho, kudeta muyitegure. Ubwo benshi bakomeje kwibaza ati kudeta iraza guca bimeze bite, ariko mu gihe haraza gukomeza kumva mu gihe turaza gukomeza kumva habaho impinduka, izi mpinduka zirimo zirajya hanze y'uwitwa General Neva ndetse ntanazicungisha ijisho, nizo zirimo zirakorana n'abitwa General Guillaume Bunyoni, nizo zirimo zirakorana n'abagabo ba Agathon Rwasa, nizo zirimo zirakorana n'abanyapolitike bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Abo bose batavuga rumwe n'ubutegetsi, aba nibaza kwiteranya bashobora kuza kubyara ikintu gikomeye ndetse gishobora kuza guhungabanya ubutegetsi bwo witwa General Neva. Ibyo byose rero nabivuga ntimoze, nyamara abantu bari kuza bakavuga ati, bamwe bari kuza bakavuga bati Moze si nyamara ibintu uvuga, abandi bakavuga bati ntago tubyumva neza. Ariko icyo nababwira cyo, igihe kizababwira ibyo nicara hano kw'imikoro nkavuga. Umunsi byatangiye kuba, nzajya nza nicare hano mbabwira ati nyamara ibintu nabibabwiye, mbabwira ku itariki n'iyi z'ukwa kangahe 2022, byose nzajya mbibashyira ku murongo mbabwire ati nyamara ibintu mubyibuke neza yuko twabivuzeho, ndetse kandi n'ibintu bigomba gukomeza ndetse bikagira ingaruka zikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bintu
abantu bajye babyitondera, abantu bajye babyitondera. Ibintu twicara hano tukavuga kuri mikoro, tukabivuga ejo bundi, tukabivuga n'ejo bundi, ibi bintu biba bikomeye nyamuneka. Reka iyi ngingo tuyiveho yenda tugaruke gato ku kijyanye n'umujyi wa Bujumbura. Ni umujyi kugeza amagingo rwose umutekano wabo ushobora kuvuga yuko ari 35%, 75% kariya nako 65% by the way kariya. Impamvu y'ibi byose nyirango murabizi ko Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'u Burundi, uretse kuba Red Tabara irwanya ubutegetsi, ngira ngo narabivuze nkagenda mbivuga, abantu benshi bakabipinga nkababwira nti nyamara ibintu bikomeje kuba dere ngibyo ibintu bikomeje kuba hano mu gihugu cy'u Burundi ni bimwe mu bintu bizagora bikomeye witwa General Neva. Ibi bintu ndabibabwira benshi bakabipinga, ariko icyo nzi cyo ni bimwe mu bintu n'ubundi uwitwa General Neva bigomba kumugora. Nko mu mujyi wa Bujumbura umutekano uracyakomeje kuzamba ku rwego rwo hejuru. Uyu mutekano rero wakomeje kuzamba, nugomya kuzamba gutya igihugu cy'u Burundi kiraza guhura n'akaga gakomeye cyane. Igihugu cy'u Burundi kiraza guhura n'akaga gakomeye cyane, kuko nimba umutekano ko kuri murazamba, buri umwe wese akabona ko umutekano wazambye, icyo ubundi kiba ari ikibazo gikomeye mbere na mbere. Nakiraga amakuru y'uko hano ku kibuga cy'indege ku manywa y'ihangu hari kuba harinzwe, ndetse abasirikare barimo baraharinda nabo ubwabo bakaba barinzwe. Ibyo bintu nyimara kubyumva ndibaza n'isi igihugu cy'u Burundi ubundi cyo ubwacyo mu nzego za gisirikare cyangwa se mu nzego za politike hari ubwo kizerana. Ibi bintu nareba nkasanga rwose ni hafi ya nabyo igihugu cy'u Burundi ntabwo kijya kizerana. Ibyo byose rero iyo ubikubise mu gatebo kamwe ubona ari bya bintu n'ubundi bishobora kugira ingaruka zikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Bishobora kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo mu kanya gato gashize nibwo nari ndimo nkurikirana amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru byandikira mu gihugu cy'u Burundi, bagaruka mu bice birimo biroherezwamo ingabo. Ibi bintu nkabireba nkavuga nti nyamara reka ngumye niyicarire niturize, ibyo batina nabyo ntabwo babizi. Abasirikare se guhera muri Kivu y'Amajyaruguru bohereza abasirikare kugeza na n'ubu, abo bohereje ndakeka abenshi batarigeze bagaruka. Hari n'ababura bakababwira ko bazagaruka bene wabo na famille zabo zigaheba neza. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu navuga yuko bishobora kuza gukomeza kwafeka iki gihugu cy'u Burundi kikaba cyagumya guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo mu kanya gato hari umuvandimwe unyohereje amakuru arambwira ati Bwana Moses uze kugerageza uducungire neza, by'umwihariko mu bice byahitwa muri Coline Murangara, ngo hari abafatiweyo mu masaha y'ijoro. Abangabo bafatiweyo ngo barimo rwose nyamuneka n'umwe mu basirikare bakomeye b'igihugu cy'u Burundi. Aba rero nta kindi kintu barimo barabashinja uretse ubugambanyi nyamuneka. Kandi ibi bintu murambibabwira nkababwira nti nyamara ubugambanyi
burimo buragenda buba mu gihugu cy'u Burundi ni bimwe mu bintu bishobora kuzatuma igihugu cy'u Burundi kisanga ahantu habi cyane nabwo ubwacu gitazi. Hano mu Kibira imyitozo irakomeje, naho Cibitoke imyitozo irakomeje, Imbandaka imyitozo irakomeje, nako badiporoyinga abasirikare mu mujyi wa Bujumbura 35% umutekano sekirite niko hagaze, byaba no ku kibuga cy'indege. Hano za Cibitoke intaba zikomeje guterana, nta kintu na kimwe za Gitega zirimo ziraterana, nta kintu na kimwe zirimo ziremeza kigeranye no kuba ikibazo cy'umutekano muke ugaragara mu gihugu cy'u Burundi wahagarara. Byose mbega bikomeje kuba yari buri umwe ari bwisha uko abishaka. Urabona ko rwose bamaze kugira gutya bakabitera inyoni. Reka rero tunabashimire dusoreza ahangaha ngira ngo tujye gukurikirana andi makuru mu kanya gato. Dushobora kuza tubaha amakuru adasanzwe, mbararikira kuza kuyakurikirana. Ni Moses Ngwanyu nk'ibisanzwe, wageze ashyira agatima muri comment avuga ati ndahageze ndagishoje bwana Moses. Tuzanywe kandi kuri uru rubuga no gushikiriza umwihwezo w'ibintu biriko birabera muri Congo, cyane cyane umunezero dufise kubona ibiganiro byagize intambuko iboneka hagati y'u Rwanda na Congo, kuko byari byaragoranye, byari byarananiranye, kuko Congo yo yabona yuko gushora intambara ku Rwanda no gutembagaza ubutegetsi Kigali ari byo yabona ko ari wo muti w'intambara ziriko zirabera muri Congo. Ariko burya buri gihe nuko abanyafrika badatahura canke ibindi bihugu byose, intambara ntabwo yigera iba umuti w'ibibazo. Umuti w'ibibazo abantu bafite ni ukuganira, ndetse ni byiza burya yuko abantu bashobora kuganira ibintu bitarononekara. Ariko iyo abantu bamaze kuja kuganira ariko inganda zaratikiye, ibintu byarononekaye, ibyo bikomere ntibishobora gukizwa n'ibyo biganiro, canke ngo abahitanywe n'iyo ntambara bashobore kuba bogaruka. Ico gituma burya ibihugu bya Afurika bikwiye kwiga kugira ibiganiro imbere y'uko intambara zibaho. Ntibarindire yuko abantu bananiranwa, ahubwo bakumvikana hanyuma amahoro akagaruka. Ubwoba gusa dufite nuko iyo Amerika yinjiye mu bintu icumenga yigaruriye ibyo bihugu. Cyane cyane tubibona mu nyifato yuriya muserukizi wa Etazini mu biganiro, uko yigenjeje muri ibyo biganiro, cyane cyane nk'uko abahinga babivuga, canke nanjye bivuga nk'umuhinga muri ibyo. Urumva iyo amasinye abantu bakora bariko baravugana biba bivuga cyane kurusha ibyo abantu baba bariko baravuga ku muntu. Urya muserukizi wa Trump yahagarikiye biriya biganiro yari yicaye hagati ya Kayikwamba na Nduhungirehe. Hageze rero ko basinye baraheza baravuga n'amajambo baraheza, ariko turebe akanya gato k'iminota nk'ibiri itatu yakurikiye, aho urya muserukizi wa Trump yabanje aramutsa Kayikwamba. Kumuramutsa rero iyo kenshi umuntu iyo akuri iburyo ukamuramutsa, noneho ikiganza cawe kikaba hejuru y'iciwe, harya kamera ziba zireba, ni ukuvuga ngo abakwereka yuko ari hejuru yawe. Agiye kuramutsa Nduhungirehe ntibyari byoroshye, kuko Nduhungirehe ikiganza cyo nicyo cyateza kuja hejuru ya muserukizi wa Trump, byerekana ko u Rwanda ariko rwari rugiye hejuru. Ariko yaciye azamura agashi ku kundi kuboko arakubita nk'uwikinira ku kuboko kwa Nduhungirehe hejuru, kugira yerekane yuko
Amerika ari iri hejuru. Hanyuma Nduhungirehe agiye kuramutsa Kayibamba kubera yari ibumoso, birumvikana yuko ikiganza ca Nduhungirehe cateza kuja hejuru ca Kayibamba. Urebye uko abantu bariko barareba byerekana ko u Rwanda ariko rwadomina hejuru ya Kongo. Ni detail ntoya abantu badashobora gutahura ariko bifite ico bisobanura. Burya iyo umuntu akugiye ibumoso hanyuma akagutegekesha ukuryo kwiwe, byerekana yuko aba agufiseho imbaraga hejuru. Nico gituma rero urumva byaciye rero bisa n'ibigaragaza akantu uko abari mu biganiro basumbasumba. Amerika rero muri ibyo yerekanye ko ariyo nkuru. Ikindi cya kabiri, sinzi bamaze guhaguruka hariho sinye yagize yo kubafata mu mugongo, nko kubabwira ati bantu banja ku bikorwa rero, jya ku bikorwa. Amerika igaragaza nkaho u Rwanda na Kongo ari abakozi, ari nk'abana bayo, irungi ko yakubafata ku mugongo akabasuguma, ibarungitse kugira ngo bakore ibikorwa. Rero ibyo byose niho ngaruka nkavuga ngo byari kuba byiza iyo u Rwanda na Kongo baganira batarinze gushiramwo abo ba imperialiste bari abanyamerika, kuko ari amasinye yose yakozwe harya n'amasinye yerekana agasuzuguro n'agakengeko, ariko kandi akerekana n'ubuhangange bwa Amerika. Hanyuma icyo twovuga cyane cyane si ibyo by'amasinye yabonetsemo, n'ubundi tuba tuzi uko ibihugu bigenda birutana mu bijanye n'ubuhangange, haba mu bya ekonomi canke mu by'imbaraga za gisirikare. Ikintu twokuramo canke cyo dutera ubwoba gato nuko ishobora kuba inzira ya Amerika yo kongera kwigarurira ibihugu byo muri East Africa canke kwigarurira Afrika. Ya ntambara Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihangange by'Uburayi na Amerika bagwana kugira bigarurira Afrika, byerekana yuko yoba ari ntambara yuko Amerika yoba itsinze iyo ntambara, igatsinda Uburusiya, igatsinda n'Ubushinwa, igatsinda nini ya bloke ya Eastern bahura bahangana ku ruhande mpuzamakungu. Birerekana yuko ibihugu bibiri, u Rwanda na Uganda, tutabeshanye ariwe byagize uruhara runiniya mu kuba bohereza intumbero nziza y'ibiganiro bishobora kuba muri Kongo kandi bishobora kugarukana amahoro. Nari nababwiye ko u Rwanda na Uganda bifite ubushobozi bwo gutegekera Kongo kugira ngo yemere ibiganiro by'amahoro kandi reke politike mbi zo kubika imigwi igwanya ibihugu bituranye. Kuba turabona yaba imigwi igwanya Uburundi, imigwi igwanya u Rwanda, imigwi igwanya Uganda, yubatse ibirindiro byabo mu gihugu cya Kongo. Ariko mu gihe Kongo, u Rwanda na Uganda bifatikanije, narababwiye ko byatwara amasaha 28 kugira babe bacicikesheje intambara zose n'ubugizi bwa nabi n'imigwi yose ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo rero kuba yagaruye akenge ikabona yuko kwiyegereza Uganda, kwiyegereza u Rwanda aribyo bishobora kuyifasha kuja ku murongo w'iterambere. Niyumvira yuko ari inzira nziza iyo ibi bihugu uko ari bitatu byari kubikora imbere inganda zitaratikira, byari guhesha icubahiro ibi bihugu. Ariko noneho biraboneka yuko Amerika igiye kwitirira
igisubizo cy'ibibazo byo muri East Africa. Ariko turebye neza u Rwanda na Uganda biza ku murongo wa mbere w'ibihugu byatanze intererano ikomeye, kuko basanzwe bafite imbaraga za gisirikare, igisirikare gikomeye, igisirikare cyubatse neza, ibisirikare byakoze mu kwirukana ba mercenaire, ibisirikare byakoze mu gusubiza SADC inyuma na n'iriya yindi migwi yose, kuko bariya bose bari bafite ingengabitekerezo z'amacakubiri, ingengabitekerezo zo kurandura ubwoko runaka, ingengabitekerezo zo gutembagaza ubutegetsi bw'i Kigali. Ibiganiro ni byiza kandi bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe aravuga. Burya Trump ni umuntu afite imbaraga, ni umuntu kandi agira ijambo kandi akarishyira no mu ngiro. Icyo gituma rero, kuko narababwiye ati mu ntambara zose ziba inyungu ntawe ukunda Afurika, ntawe ukunda u Rwanda, ntawe ukunda Congo, ntawe ukunda East Africa. Abantu bose barondera inyungu, ariko kandi mu gihe inyungu mu gihe zofatirwa ko zikazana amahoro, byo ari byiza, kuko yo ariyo na nzira nziza yo kuzana iterambere mu bihugu. Rero icyo nagomba kuvuga muri make, reka turindire turebe. Jewe nari naravuze yuko mu gihe Congo, u Rwanda, Uganda bataricara hamwe ngo baganire, ikiya kibazo kigoye ko bishobora kugikemuka. U Rwanda rero rwarondera nabwo fevere, uruhusha guguruye rwo kujya gufasha Congo gukemura ibibazo by'imigwi, iriya migwi y'abamayimayi yiyungiye muri ya Wazalendo. Ugaca usanga muri Congo ubwoko bwose bufise igisirikare, bijya bintu n'ibintu bidashoboka, n'ibintu by'akajagari. Nicyo gituma nta gisirikare cy'ubwoko gishobora kubaho. Abantu ntibiyumve ko ari abakongomani, abantu ntibiyumve ko ari muri East Africa, abantu ntibiyumve ko ari abanyafurika. Dukemurire ibibazo hamwe tutitaye ku bibazo bijyanye n'amoko. Amoko nimba tutigira kuri iyi myaka irenga 40 canke hafi iri kwegereza hafi 80, hari intambara zijyanye n'ibintu by'amoko muri aka karere, tukaba tudashobora kwiga yuko ibintu by'amoko dukwiye kubishyira inyuma, ahubwo tugashyira imbere ibintu bijyanye n'iterambere n'inyungu zitari z'akaguru kamwe, ariko inyungu za twese, za nyungu zifatiye ku kubona ibifungurwa bihagije, food security, aho umuntu haba lodgement, za nyungu zifatiye ku kuvugwa, kwiga kuri gusa, kuko ubutunzi buri muri East Africa burashobora kudufasha gushika kuri izo ntego, kandi ibyo ni byo umuntu mutoya akeneye. Umutekano, ubuhinzi, ibijyanye n'akazi, ibijyanye na industrialization, ibijyanye n'amahinguriro, ibijyanye na tekinoloji, ibyo byose akaba ari byo dushyiraho umutima. Ibijyanye na transport, y'amabarabara, y'amadege, za nzira z'indarayi, ibyo byose nibyo dukeneye. Kwa kuba East Africa tukabumwe, tukagira karangamuntu imwe, bikaguka bikagera kuri Afrika nzima, tukaba twitegenja muri Afrika akaba isoko imwe. Ibyo nibyo byatuma umunyagihugu muri Afrika nawe ashobora kwiruhutsa. Ubutunzi muri Afrika noneho ntibubwe abantu bakeya cyangwa ngo bube ubw'aba imperialist, ahubwo bukaba bushobora gukira kuri buri muntu. Nagire ndabe inyungu za buri gihugu. U Rwanda inyungu bwa mbere bwakuyemo ni ukurandura burundu menace y'iriya migwi isanzwe irwanya u Rwanda, na cyane cyane iriya ifite ibitekerezo bya jenoside nka FDLR n'izindi zibumbiye muri za P5. Iyo ni inyungu ya mbere, kuko umutekano u Rwanda nibwo rukeneye kugira ngo rushishikare gutera intambuko
no gukataza mu bijyanye n'iterambere. Hanyuma tugarutse kuri Kongo yari ikeneye imfashanyo y'abantu bari experiment nka perezida Paul Kagame, nka perezida Museveni, ari inararibonye mu bintu by'ubuyobozi, kandi bashoboye kugira aho bakora ibihugu byabo bakaba babishikanye uno munsi. Nubwo ibyo gukora bikiri byinshi, ariko ibyo byose mu gihe atamutekano hari, by'iterambere twifuza muri aka karere dushobora kuribona. Kuba u Rwanda na Kongo na Uganda bagiye gukorana kikaba nk'igisirikare kimwe, numva ari ibintu bihambaye cyane bizotuma Afurika nzima ishobora kubona amahoro, kuko ibyo bihugu gukora bitatu gusa ahantu hose byohaguruka kugira ngo bihagarukane amahoro, haba muri Sudani, haba muri Central Africa, haba muri Mozambique, haba muri AES. Ibyo bihugu bihagurutse, igihugu cyose byojamo bikavuga biti amahoro agomba kubaho, ibyo bihugu bishobora gukora icyo gikorwa, nubwo ari amashyirahamwe ya ONU canke ibi bindi bihugu byarabiza kwisukira muri Afurika nk'Ubufaransa canke izi baze z'ibi bihugu byagomba kuza muri Afurika bibesha gushyiraho umutekano. Ibihugu uko ari bitatu bya Afurika, niyumvira yuko ari ishema, ari iteka kuri Afurika ko twogira ibisirikare bishobora gutunganya ibijyanye n'umutekano muri Afurika kugira ngo tuje ku kivi kijyanye n'ibikorwa by'iterambere. Kongo rero gufatikanya n'u Rwanda na Uganda, nibaza yuko ari ibintu bikomeye cyane. Uganda nayo ni byiza yuko ya migwi ya ADF n'iyindi migwi yahora iza kuturumbanya muri Uganda kugeza aho batera i Kampala batera amabombe n'ibindi, niyumvira yuko muri make ibi bihugu byose bigiye kunguka ibijyanye n'umutekano. Icyo ni ikintu cya mbere. Cya kabiri ni uko ibi bihugu byari bisanzwe bifite amaporoje menshi ajyanye n'ibintu by'iterambere. Ubwo rero bagiye gukorera hamwe bakabandanya iyi esprit yo gukorera hamwe, niyumvira yuko bya bitekerezo bya Afurika byoshobora kujya imbere, kuko nanone aba ba perezida uko ari babiri, yaba perezida Paul Kagame yaba perezida Museveni, ni abantu bafite ibitekerezo bya panafricanisme, kandi mu gihe abo bakambwe bahaguruka bakajya muri Union African, murazi ko hari hasanzwe poroje nyinshi zo kugira ko Afurika yaba imwe. Nimvira ko ibyo bikorwa bishobora kwihuta n'ahantu hatoba hari umutekano, kuko ibyo by'ahantu hatari umutekano nibyo byatumye tudashobora gushika kuri ibyo bikorwa n'ibyo bitekerezo byose byiza. Niyumvira rero yuko ibihugu bya mbere byose icyo twungutse ni umutekano ugiye gusazagara. Ikindi cya kabiri ni rya terambere, b'abaturage bagiye kubona umwanya wo kubaza abaturage b'ibyo bihugu bagiye kubona umwanya wo kubaza abaperezida, icyo twakwita accountability. The guverinoma ziyoboye ibyo bihugu, icyo twakwita accountability, kuko ibyo bishobora kubibaza abaperezida cyangwa amaguverinoma mu gihe hakiri ibibazo by'umutekano muke. Igihugu cy'u Burundi nagomba kukigaruka kuko uko cigenjeje muri iyi ntambara muri Kongo, nashobora kuvuga ko cigenjeje nabi kuko coco nicyo cyahimiriza cyane, kigatanga n'ingengabitekerezo y'ukuntu intambara zokomezwa, za ngengabitekerezo uvuga ngo abantu ngo birukane abanirotike. Ibyo bitekerezo byakomejwe na leta ya Ndayishimiye, cyo gituma bahise bagenda ku ruhande, biyomora ku ruhande rwa East Africa, aribyo byazambije n'ibikorwa bya East Africa, noneho bakaza gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo na ya migwi ya FDLR bakanabyema. Perezida Murazi mu ijambo, Perezida Ndayishimiye mu ijambo yashikirije abakongomane, yabwiye ko akunze
wa wazalendo gusumba igisirikare cya Congo FARDC. Avuga yuko agiye kwegeranya miliyoni 2 za wazalendo kugira ngo bashobore gutera u Rwanda. Murazi yuko yahaye indaro iyo migwi ya FDLR n'iyindi migwi yose igwanya u Rwanda. Uburundi rero nimvira ko bugiye kuhahombera. Mbega aba FDLR Uburundi buzobashirayo, ba wazalendo Uburundi buzobashirayo. Mbega ko Uganda yamaze gutangaza yuko igiye guhasha imigwi ya wazalendo n'imigwi ya FDLR, ibyo twakwita les forces négatives zikorera muri East Congo. None Uburundi ko bwihetse ko FDLR bukeka ko wazalendo, nimvira ko u Rwanda cyane cyane Uganda yamaze kubivuga, ibitero bigiye gutera kuri wazalendo na FDLR bizogera ni Burundi. Ntibinezereje, ariko ni ingaruka ya kwa kwitwara nabi k'ubutegetsi bw'u Burundi bwamunzwe n'ibitekerezo vy'amacakubiri ya genocide kugeza aho babigira politike. Ni nayo politike bagendeshereza ko igihugu cy'u Burundi, politike y'amacakubiri, politike y'ibyamoko. Nico gituma rero mvuga nti Uburundi bugiye kwahombera bikomeye, kuko nta nyungu n'imwe mbona Uburundi buzobona, kuko na Kongo igiye kwitandukanya n'Uburundi. Ni mu Burundi bwarahikaze FDLR, bugahikaze ya migwi yose igwanya u Rwanda, ikaba iri mu Burundi yenda n'abandi bamwe bari mu bisirikare cy'u Burundi cyangwa mu nzego zijejwe umutekano z'u Burundi. Birashoboka ko n'igicenda ca wazalendo cinjiye mu Burundi. Mwarabonye bariya abantu bakagara nabo nyene binjiye i Burundi, kandi bariya bakagara nabo n'abanyamurenge ariko bashigikiye bari kuri bloke y'aba bantu bafite ingengabitekerezo z'ihonyabwoko. Cyo gituma nababwiye burya bya politike n'agatangaza. Ibigwanirwa si ineza y'abaturage, ibigwanirwa ni nyungu. None nk'akagara inyungu karondera kifuza mu gushora intambara kuri twigwaneho bene wabo, iyo nyungu bayibona gute? Bya bindi by'uguhemuka. Rero ibintu by'abanyamurenge ni ibintu byo kwinjiramwo, ariko nobanura ko barondera umuntu wo mu bwoko wabo w'inararibonye barahari, bakabicarika bagakwegaho ku kagara n'abariya bandi bari muri twigwaneho canke n'abandi banyamurenge bari muri M23 bakicara. Kwanza nani mpamvu yuko hoba ibisirikare bibiri ivuga ngo M23 canke twigwaneho, kuko n'igisirikare cy'ubwoko naco sindabyumva. Nta gisirikare cy'ubwoko gikwiye kuba. Igisirikare cy'ubwoko ntabwo ari politiki, kuko nta gihugu cy'abanyamurenge, ubwoko bw'abanyamurenge nta gace kabo bazobona muri Kongo. Iyo yaba ari politike yo kwibesha itogira je. Nta n'igisirikare cyabo bonyene bashobora kubona, kuvuga ngo hari igisirikare cy'imyembe ko bari kakajagari, kuko n'ayandi moko yahaguruka agakora igisirikare, amoko yose, abakekasayi, abakatange, abanutse, abafurero, bamayimayi bagakora imigwi nayo, none ikaba imigwi y'ibisirikare igihumbi. Iyo management y'ibyo bisirikare sinabona uko ishobora kujya, ariko bose niyumvira yuko bifuza kuja mu biganiro, kuko twigwaneho iri muri AFC na coalition M23 ni bloke bari hamwe bafise umbrella ya AFC. Nimbira yuko ibyo biganiro bishobora kuba noneho bose bakazogira igisirikare kimwe ca Kongo, bakagihereza General Makenga akagihereza discipline
abantu bazonzwe n'amoko bakaza bakubita fimbo. Nigeze kubona umuvyeyi umwe avuga ngo fimbo irakenewe mu bakongomani kugira ngo bavemwo ibitekerezo vyabo, fimbo irakenewe mu Burundi kugira ngo bave mu